Ngibhala lencwadi ngifaka isicelo ngaphansi komhlabathi ngithi kuwo uzungasibuyiseli okubi ngokubi. Ngeke ngibone sunyathela amawala sihamba budlapha ngizibuze ngabe kuyoba njani sesingaphansi kwawo thina suthwele ngezifuba. Mina ngike ngavakashela ezinye iziphathimandla ngiyobika udaba lwami khona manje ngibona omunye ubaba esukuma ehlala ngibuze baba kwenze njani uthi lesihlale ngihleli kuso igama lasi iqiniso manje kuyangishisa ukuhlala phezulu kweqiniso ukuthi angibuze umuntu omnyama wakwenzana omunye wakini omnyama ngoba njalo mangithi ngiyabheka ngibona umuntu omnyama phezulu komunye omnyama emcindezele efuna ngabi ilutho ngilahlekelwe ngitholiseleni ngobuntu bashonapha ubuntu ebantwini oke wabona ngizomnika umehlo kayiboni ngathi angiboni kahle benze ngathi ababoni masizama kodwa masihluleka ibona kuqala besahlulela ngokuhluleka kwethu thina abanye sesaphelelwa namahlono ukuhamba imizi yabantu inqobo makubekiwe sithola ukuzibisiso ngoba siphathwa isilima ngoba kwalezi inkondlo esizibhalayo sihola ihlombe masishayelwa izandla masithi sibiza onsungulwana kuthiwa siyeke masingafuni bese kubizwa bezizwe bakhokhela imali eshisiwe ngoba bona sebedumile kwalowo myalezo bengithi ngizowudlulisa ngenkondlo ngigcine ngiwugodlile vele bekusizana ukudlulisa umyalezo ulambile ngoba bekufanele kuzwakala walabo abadumile imsebenzane emincane esithuthukisayo thina abancane abazamayo inikwe impuntsumane endaweni zomntakabani kuphakelwa abasuthi bese sijukwe ngelo mahlalela ngoba babone ngathi asizami ngokwanele impilo mayingavumi ukuya phambili kanti nopelepele wamandiwo bungakababa ukwedlula iqiniso ufakazi waloko abalukhulumayo bafabe egona amathumbu ngezandla ephakamisa isandla omunye umama emumva ecela ukukhuluma uthi mina ngiphuma kwelinye lamazwe ase-Afrika ngixole nje ukungalibizi ngegama mina umyeni wami wafaka buhlungu ngomlilo egaxo ithaya entanyeni efike lapho ezozama impilo ukuze ngikhulise abantwana ekhaya niyeke izigebengu zicaluza ngaphandle ngicashe ngengalo yomthetho kodwa namhlanje ngiyagezeka mina bengithi nibulala bokufika bengingazi ukuthi kanti nani nibulalana nodwa nzalo kaShaka bengizolanda umoya wakhe ngehlahla sengibuyele emuva nigadi impumelelo yenu ingangithuki kwelizayo ngifisa ukubuya nizoxolisa kwabaphilayo kusasa nalabe nabamisela impilo yabo bephila abasanilindile kwanhlupheko nisazojika nifane nabo umuntu omnyama wakwenzana omunye wakini omnyama yebo ngiyaziqhenya ngebala lameli emnyama kodwa mase ngimdala kangifisi ukufana nomuntu omnyama ngoba unokuthweswa iziqalekisa ungenze lutho ngencazelo ukuthi abakuphiwe unokushayela ukuthi lokho kuzamaya kukufanele wena okomntakabani umuntu omnyama uncamela ukushintshanisa izidwetwe zamandiya kunokubhinqa ibheshu nje kube kanye uthi ngeke anukelwe isikhumba yena uthi ingoma zomculo wesintu ziyambhora ngcono lalela abaculi baphesheya noma engazwanga ukuthi bathini kuphela nje mezobukeke ngcono kunontanga usikephe mathambo ukudluke ikhehleli zaluyisa kalazi uthi komsiza ngani ukwazi umlando wakhe kanti kungenzeka nokuba senza iphutha ngokusolo dadewethu uma bezikalapha ngezigcobo beshintsha ibaleli emnyama ngoba lemzansi kufanele ube mhlophe ukuze ube seduze nempumelelo veleke nathi intombi enebaleli emnyama siyishaya indiva sijahe namathanga amhlophe yona egijimisa imizwa yethu lencwadi ngiyithumela kwaNkondlo Zimbongi Cikuzani mina kangisenamandla tshelana befundisi bethu kuzogcina bayeke ukusishumayeza ngenhloso yokusikhuthuza bangasidayisela usizo thina kasinamali okungcono basidayisela unembeza mabe nawo kubuya amahlono kwesabihlazo siphelelwe insini masifuna ukuhleka ohluphekile kuphuka amaphiko masifuna ukuphakamela abazamayo bese basicelela amadolo okuguqa sithandaze nolimi lokukhuluma ukuphila kwabazamayo babuyelwe ithemba lempilo engcono uNkulunkulu okungcono akasipha amandla okungenani umuzi nomuzi abekhona osebenza kahle bese amncisha impakamo amncisha inhliziyo amupha inhliziyo yokukholwa nothando lwabaswele ucosi zaphela inganekwane bezisihlanganisa kamnandi nogogo kwahamba ogogo emhlabeni kwasala ingane ezinabazukulu intombi ezogana thina nazo zizalwa amantombazane ngabe zoyalo ubani ngokubekezela emendweni kose namandla okungcono ubuyisa isiko lemshado ingane zikhuliswa abazali ababili njengasekuqaleni mhlambe liyophela nodlame olubhekiswe kwabesifazana ngoba basekho noba babaqotha abasikhulisayo sibukele kubo sicoshe neziyalo zempilo ubusiso malume bethu abadlala indima yobaba bethu bengeke eduze kwethu bese ubancisha ulimi lokusikhumbuza ukuthi asikho emakithi sondliwa yibo benze bakhumbula ukuthi nabo banezingane ezondliwa komalume abangazikhulisanga ngithe lencwadi ngithi